dapat dipahami ng unang marangaman o tutupe hurat o gobyerno na hutahaw kami oras kami paluleota yaka na hutahaw kami kapatubig at dapat hutahuta ulota nakahulong namin mayroon yung kawalan at sarasikat na upautas na hutahaw kami Pardolo Maete Rugi Martania Napanuahon, masukata buwasi, painuwa na dumuto, tapos minuta, roho na jahat lagil, mananunod. Napatuluhon, masukata mo ng magsulong akuna ng pagkaya, bolu ang pere, rapdo ang pagulus ni Puruan Marsirupa at akuna ng pagkaya, deka mo na kami. Sinungi masukata mamusero at tumunani, kung panubusan sila ni Saluan, Nadia kaligitan na pemandang na. Tukirugi, magdokata mamuse si Batua di Borunami, Iba, nasihat Sumatera Barat, dohot Raja Silawan, dohot Raja Jawa Tengah, dohot Raja Siahan. Rangkaso na kamono, si Batua di Borunami, Tuto Mababas, Tuksipuli, sa ako jadi kimadokata ma kurang dari doa saudarani. Dulu di Mamuse, madokata siap ayare mana mereka legal. Dulu di Mamuse, madokata ma wakil pemerintah di tempat kedua LP dan kedua RW. Tuksip puli, pasal apa tadi makan kegiatan Tuhan muna humar sama kami, mula nami doon tulang kami, iman. Tulang Raja Pardede, bola tulang Raja Siaha, tulang Siaha, hula Siaha. Raja Manila na menurut kejitahan menurut kami, dalam penasok kata-kata na naman dari kami, kalau minuman yang ditutup namin. Tuksipuli, mga ituma, kasuhuan, pansyaw mayon, tumipiharap. Tuksipuli aku, pinasahan ko ang ine pagtikyan, tupamulan ng Humina Teresa Abadete, Suntoyo. Tuksiko, pangulan ni Humina, rapor hakahita sa luma ng Ragayat Solimada, kutempat pemakaman umum. Dulu-dulu ya, jadi ako, pangulan ni Humina natin mga kasunod, para sa Humina, Dulu gereja, bapak udah dihias kalau maaf jadi. Tuksipuli, ima tempat pema kawan turun di benteng turun dekat kesempatan. Kalau lima cara dah umur dipahami, jadi Tuhan muda, nama kahulun kami, siang mohon dipalinan di Hasuhun oras ko kami london pasahat ko kita at kapahumpit na sila sa walima situasi na di pertikyan ng buhami na berdungan tubuh Borunami nung nga hupasarahabi be akal tupak kami sa walima buah-buah tiap kami Hasuhun alali marete mahita jolo sa ayat dungi martagiang amata para musik baik dalam maju dinami abang husom bahu Tuhan husom bahu Tuhan tangi honau tadi hamba husom bahu Tuhan tangi honau sakakmu matotop pasau tuau sakakmu matotop pasau tuau lam gada penoni holok di rohani sai lam gadai holok tuho lam gada penoni holok di rohani sai
tanya kita Jehovah Dewa Nabi para sirohan na sigurong gala perdega basa ulahan namin na pimadok mo lagi tuwa do pamuang na ba diya alyamang nabasa ala dihilala roha namin doon at takto hirahami narono ho ito katawan namin diya riyan nun boy hay marami sonang boy habi tuhan marono polok mabuti ho ala niya ni Tuhan nabi tukso hiyado terlabat Tuhan pangulupyo mo Tuhan ang pertolongan mo sa ibarudo tiap hari ni Tuhan nabi ala dinolas niloho nabi Tuhan molohorap tohon tabi margogo mahami lumubia manabi do akasude pinoparra na tinunggalhon ni na nabi nasa lima tuhoon homa ni Tuhan nabi namang gusto gogo tu na siga namang gusto pasu-pasu to kay nakon nabi laso marurak na togu laso marhasohotan do tiya kapahupo nabi asa ibur-ibur magurang isaluhod na ali Tuhan nabi tuho mahay magalu-alu ina mamukat cara maralamak kami ani debata Jehovah dong-dongi jala pasu-pasu hami ramoti hami patiur nak cuaca di hami ni Tuhan nabi asima rohama ni Tuhan nabi ngadok mau lihat itu horo hami anak didengkat di masa Tuhani mau lihat mana Tuhan tanyang nabi aku penatami tuho ibagasan ko rin abot Jesus yung kopabi mau lihat mana ho amin saha matikyon kinamadok kata huwasi paiduan niya suhuton aladi dong mahamu paparaputta buliatandak sa luhun na masyaturang mahamu sahalak amadok kata huwasi sahalak madzaha judurngulu amadok kata huwasi kaya nani marpong mo jote nakalatihan na muda rin na mana boleh ada mah di kita di amu aman nami doh ina nami pasahaton nami lo tutu kamu lo tiang orang kami ala di sialah ada dia muna naroh kamu noeng ima di sialah nang jubulu ina nataha holongi di bagasan sadarion isude aka pakatayo lakining tikos mo to sahat ma tu Tuhan asang giat sude aka tangyang munai agiat ma to Tuhan tama napasarutto dala salehari serhami sude noen pinopar ribulet adal kami tak bulan pasaton lai masalah boleh hati mari kamu suksoni matong anon dinalaw pasaton akka adat petong matutu saya tuhan tama nama doa doa itu tujuh soni mak buti mak boleh hati mak horas mak kami mah di bagasan tikyon sama jujur molu ni inanami naung jumoloon alai adorak sahuja hahami jujur molu ni inanamion kupatorang majo sahotik taringot di pinopar ni opunami ia ada opung na opu parhami ima namargoar Raja Mulia Tadang mangalap boru ni rajai boru pasaribu siang hau atas Raja Mulia Tadang anaknya dua halap Naparjolo Raja Pagana nomor 2 Raja Pangasta Raja Pagana anaknya tolu halap Naparjolo Raja Toba Napaduahon Oppu Saudigar Napatoluhon Pangabahan Oppu Saudigar anaknya 2 Oppu Pakapilung Oppu Pangaba
Opu pakabilung anakna dua, anakna sada ima opu sadulu. Opu sadulu anakna dua halak, ima opu mulia tadang, opu Wilson mangaruak. Opu mulia tadang anakna tolu halak, ima amat tadang, opu Aryani nomor tolu Baktiar. Amat tadang anakna onom. Tadak tabunan mangalak boru siagian, firmat tabunan, daulat tabunan, ima na tumopar amanamyon nama kabulu anak namyon ima semenanti amangna daulat tabunan mangalak boru nirajai boru siahan raja mungus margoarma amanamyon opu herti napaubaton nahakso tabunan boru sinaga napalimahon sahat tabunan boru Pajaitan manaja tabunan boru Simamucong jala amanami nomor tolu nakin daulat tabunan anakna sahalak ima mananti tabunan anak namyomma nama kabaluhon ina namyon atar somanima taringo di tarobo sian daupung. Jadi hujahama somon jujur ngolu ni ina namyon ima namargoar saur prosita uli boru siahan tubuh disilibat tanggal 21 bulan 4 tahun 1965 boru nidatulang na tua-tuai oppu erna siahan tubuh nina tulang nami na tua-tuai oppu erna boru perdede marhasohotan ma yanak pernamyon marhasohotan ma amanamyon sikua manati tabunan di Lubapea tanggal 7 Juli 1986 jala di pasar sahotu hatta do dinasida pitu danak ono boru sada anak boru naparjolo ima nabatwahon herti moresti boru tabunan marhasohotat tu anaknya boru nami siang Sumatera Barat jala di basa-basa hotu hatta do di boru namyon dua danak boru boru sipai dua namargoar Lydia Meliana boru tabunan marhamuliat tu anaknya boru nami Raja Silaban jalanunga di basa-basa hot Tuhan dinasida dua danak sada bawa sada boru boru nami sipai tolu namargoar Desi Kristia boru tabunan ima namarhamuliat tu marga siahan dan adong depe urat natogu di pasahat tuhat tunasida boru nami supaya opat namargoar Selpinda Rosdiana boru tabunan namarhamuliat tu anak ni rajai namarhamuliat tu rajai Jawa Tengah jaladang adong depe dana dinasida boru supaya 5 namargoar Juita Sihol Marito boru tabunan dan marhasohotan dupe boru paunom boru syakudan namargoar Julita Pitu Ayu boru tabunan dan marhasohotan dupe nomor pitu Jordi Adat tabunan dan marhasohotan dupe alai sonari dalam proses perkuliahan amang raja doh dinak sori pada taringok di parsahiton ni inanamyon nunga leleng jala nunga hira-hira 5 tahun leleng na di parsahiton jala nunga mulak lobi masuk sia rumah sakit buah kami tu rumah sakit alai asa anggiatnya dapat hama malum disahid alai ala ditiki ima hurwa na dibayin di Tuhan na di hari Senin tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 marujung ngoluma inanamyon jam 10 pagi di rumah sakit PON Jakarta Timur jala punguma sudah pinoparna 15 halak sada anak ono boru obat hela obat bahoku jala tutup usia 50 tahun atas sokoni Raja Bolon minat sori pada naboi bupatora kami
taringot ku jujur ni ngolu ni inanamyon. Jala rencana pemakaman TPU Menteng Pulo Mauliatema. Mauliatema di hamu pai dua dia sehuton hutul mahamu muse kembali ke tempat. Taruti ba muse unauta ima nama dokata hita nama doga tubu tabuna lubapea